салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Тӯли чанд моҳ ҳаст мо бо бародар Шаҳбоз яъне Шон МС гуфтем суҳбати озод мегзаронем ва нашуд, вақт нашуд, акаи Шаҳбоз бекор нашид. Хулосаи гап, ҳозир мо имкон ёфтем ки бо акаи Шаҳбоз суҳбати озод гузаронем. Барои пешрафти кори мо дар видео якум лайк кунед ва видеоро худ ёзир дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. Баъдан ба ҳазур тамошо мекунем. Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Ака Али Акбар Ҳамнаво ва ба ҳама подписчикои канали худм ки тамошо кардастем видеоро дар канали Ака. Шумо гуфтанем ки абли кадом блогер кадоме ки пеши ман меояд мега ки хай вақт надошт, занг задем, телефоно переста дуруғак бомнай мардак худаш навзанай вообще омади нест на мара занг зад намирӯз намирӯз барзу бо худем биё Ака Али Акбар. Салом алейкум. Якара мешносен, ямада подписчик бисёра бад, ямада шакал прёбзен, хай якаму Сафарали Самадзода як беҳтарин бародари ман, яке аз беҳтаринҳо. Якум саволи мо чӣ мешавад? Сози тинҷа ягвол яка Шаҳбоз мепурсем, сози яка кор. Якум вазият ма мешав шумо бародар. Дахшин саломат бош яка. Мо рости гап чанд кашид гуфти гапу гуфтем фақат якаи Шаҳбоз мисоли аз суҳбати озод гузаронем. Хай худаш гуфта камаша фаҳмон. Нав ма вақт ёфтем ки қати якаи Шаҳбоз мақсад суҳбати озод гузаронем. Дар чӣ кору бо мо машғули яка ҳозир? Кору бо немракан гуфти гапу бега хоб хестан, бега хоб кардан. Ҳамин кору бор ютуб. Кумарам бехобида мегафон мухта карда. Там тарифи шабона безлимит брова. Ами мегафон. Хай меша. Хай гуфтем камтар як ман бисёри мисол одамо мухлиси хитан бо ҳастан ки намешносан мисол худа камтар дар бораи худ я майда чад масалан дар бораи худ гап зани бифаҳмонӣ ки масалан ин халқи мо бибинаву хита бишносанд. Мо ай фарқорем ай тарафи фарқор мисол репорта гӯш мекунане ки намедунам дар бораи ягон чӣ бароям хостем якм дар бораи худ камтар гап зани. Дар бораи худам чӣ мегӯям мисол салом алейкум бори дигар Шаҳбоз Шариф ҳастам дар реп Шон МС бори меганам мешносанам. Аввал бацана ки ёш будем фақат темачаҳои ошиқӣ прическа мекардем гап мегаштем ака сини сол баҷо пай зиндагӣ темаҳои ҳаётӣ не саракал мекунем дигар прическа важн нест дигар стил важн нест гапҳо зиндагӣ пеш барава ака дигар ҳаёт маънош чӣ мешавад бигзор будако сел бошан ман киштам бигзор будако фасон бошан обити стили ман дами чӣ темае ки мехондум ҳаётӣ мисол дар бораи одаме ки падар надорам модар надорам шигонаи худам падар дорам модар дорам мутаассифона дар ҳаёт ман бародари хоҳари апа надорам да мисол атак падару модар ҳаст шигонаи худо фарзандам соҳ саломатам зиндагӣ аз души шигонаи худо чӣ бигим чӣ репе ки мехондем ин ҳаёти ҳар касак мавзӯи ошиқӣ хайҳо бидан ҳаёти худо бидан аксарияташ темаҳои ҳаёти умуман ҳаёти худо набад ҳаёти ҳар нафар шинида як раҳро аяҷо накун мекардан хай ҳар намуди инсоният мо вомехтем телефони сафаре мем хеле ҳаёт акаҷон соли таваллудум 1991 айни бо ман якта дар бораи худ дар бораи ин тарҷумаи ҳоли худ якта видео кардагӣ будам соли таваллуд 18 январ мати дигар чиз омадагӣ 11 январ мондагӣ 18 январ дер рождени ман қариб омад мухлисон лайк зад кардам баданшон худш падарка шукр мекунем мо камкам юмор истифода мебарем ки видео дар назартон интереси вайхоли ҳамин сароянда бисёр чӣ қадар салом алейкум мухлисони азиз ман ҳамаи шуморо дӯст дорам хеле намешавад камкам шуқӣ камдар мисол ман мухлисом ака градной медонишаи куб дақати кентад мешини шуқӣ мекунӣ ба ҳамин хотир ман қачон открити чакпад баед беҳтарина якм репт соли чанд бора маъюд буд якм реп ман соли 2008 ба студияи домашни соли яке микрофони нетария наушникуне хеле касами да ман меҳан микрофон хати буд не ихадеам хеле дар студияи бск скалҷоми ҷомона кутанетира акаш мақсад медохте мехондем дар бораи мактаби 37 аввал якм бор дига вақте ки репи студийни запис кардам ҳатман ҷумаи пластика да студия мо инсон хондагим репи духтарак ҷумон буд зур буд музикаш якмин бор
صحنه موندم باور میگه توجیه رفته است یک دسته شد رفته سراسر بعد چی را میگم براتن اگه بعد چی را میگم مکرم مقصد پدر مادرت روزیه میره خونی نه برای چی یک سواب چی باشه اگه خیلی مثال سبب داشته که و первое مثل دیگه اون تلویزیون را فقط میبینیم یک داره یک جنده کوچه یک کبه فقط رپ پاس میزنن تلویزیون رادیو گازت همه جو در حساب پاس میزنن پدر و مادر ما و عموما هم از کسایی که سن سال سن رفته با اینترنت هم میبینن که رپرها چی کارهای خوب که هستن رپ چی کاری خوب که هستن و فقط با واسطه گازت تلویزیون رادیو خبر میفهمن و همین خاطر فقط بعدی رپ میفهمن همین یک سوال دیگه بود که یک رپ داشتی با نام غریبچه روشی همون هم مخلصوش بسیار زیاد شید هم دوام داره میبره یک منطقه او برایتن وقتی که یکمش خوندیم میدونی چه خیلی پیدا شد ما که ویدیو کردم در یوتیوب کانال در که برادرام از استودیو رفتم چی ترک زپیس کنم وقتی هم درباره غریبی و شیر نویسن که تیم میشه رفتم زپیس کردم که نرمال نشید خیلی طلب کردم که دیمش بخونم دیمش بخونم کاری کردم که بچه‌ام دوم برای چی بچه‌ام مرد نمیشه یا که گفتن نه سیمش بخونم براش سیمش براتر خوندم بچه‌ها گور کردیم دخترش شد دادیم مثلا هم مراکوتیش جمع کردیم با چهارمش گفتن اگه چهارمش روزای نزدیک در کانال خدمتشون تجی انشالله ممکن یک هفته یکی مفتاده بود نمیشه ولی بچه چورا در کانال ما بزنیم نه کاتگوریست نه یکی کرومی سون دادنش مثال ریتینگی کانال هم یاد درستم بیشتر که چیزا بخواد بیشتر یک رپ دیگه خوندگی در برای وطن وطنی خونوری من را راه اومدیم قدی بچه ها گوش کردیم همون را نمیشه یک کم تر زمزمه کنیم من بخاطر تکسون آزادم بدونم میدونش خیلی داره کارشه تاجیکستان زمینی تا زمان خور خاص خاک چنگ بود زمینی تا زمان رنگ یک میدان جنگ بود امری تیفلی گهورد برابری امری پیر بود در گوش تیفلت صدای اولان صدای پتیر بود مردمت بخونشید به در تیرزش جانبالا بامد بچوره مردمت گریزش روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن برای خلب نوبت بود یه حالی یاد چوندن زمینی تا زمان خور خاص خاک چنگ بود زمینی تا زمان رنگ یک میدان جنگ بود امری تیفلی گهورد برابری امری پیر بود در گوش تیفلت صدای اولان صدای تیر بود مردمت بخونشید به در تیرزش جانبالا بامد بچوره مردمت گریزش روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن برای خود نوبت بدی یا حالی یاد چوندن در حقیقت رکو یکی شعبات پر مضمون ایده یعنی خودم گوش میکنم نه زور های اصلا وقتی رپ در اون ترچی ندارم نه که گوش کردم مثلا این وطن شد گوش کردم نه غریب بچه گوش کردم نه برادرم و قد خوندگی هم این برادرم و چی اخته هم معرفی که اختم سفری سمازه داستان زکاسا قطعی که شعباس خوندگی هم این قطعا از سال پیش چندی ترکور خوندگی از شما گفشته بگو مخلصم اگر دیدگی باشیم که در یک کلوب مشتگی خونده استیم کنم که کارچی اخبار اختر از بود داره ایمان میگم که مثال میگه شما ندخته اون میسته باشیم تمام رقیب نتی اومدم معکوش دیست مثل بلکه دیالوگ ایده مردم که سفر یا چیز نگو خفا نشه برادر فراموش کردنی اومدم قینه کمتر باشه ما قطیر از بود داره برای دخته که این میگه مایم نمیگم مای تو اوفیس ایمو در رفت در دوره دخته ما میشه خیلی از بود که آخر در کسی که من دختر همه برای کرد چی نمیدونم که دیالوگ نرمال نمیدونم بیشتر بعد چی را گفتنی بودم در آینده اون نقشه داری اون کلیپی نو هسته کلیپی نو که اون خیلی شجاعته اون نقشه داری در اون کلیپی نو که ایخلاکی برای تنجم نمی روزای نزدیک نمی روز بگه موقتی با حضور افروز زبش داره قطعی کلیپش میبره بعد رو بغیره این سکرت نبوده نه نه بیشتر کپای قطعی شغل دولت و بهادر جورایف اهلیدین فخریدین بود چهار کسی کلیپ دیگه کردیم اون رو روزای نزدیک میبره بعد یک چیز دیگه که همین ما بلوگرها ختم کانال داریم بسیارش بلوگر ختم مثال
бисёри худмона ани бародарои ғариб тамошо мекунам хеле неста як 80 хӯришай Москва ай ман намедонам яхтона амура мисол дар бораи бародарои ғариб ҳамҷа на танҳо бародарои балки апоам ҳастай модарам ҳастай падарам ҳастай дар бораи он намеша як репи тоза бихони худем ман бародар 7 репи тайёр дорам барои ғарибӣ барои одаме ки ғарибӣ дада зиндона умуман ҳамаи мавзӯи ғарибӣ дадажи ама гуфтагем ки ҷа ҳаст барои духтаракҳои ғарибе ки зур омад чун меравам кор мекунам мисол дигар иқавақта дар хона ӯ чанд асақол омада ки ӯ дар ғарибӣ кор кеста ба хотире ки ҳо асақол омад зиндагии ӯ нормале мешида не ки фикри падару модара кард мисол ай баъзе фарзанди беномус бача беномус духтари баномус доштан хуб дорад мисол хидрамас ку як шоирам як шеър гуфтагие ку мега фарзанд ки оя бор оину фар пас чӣ сон фарқ аст мега ки ӯ мода аст ё на главни баномусу банан гӯша дар бораи ирам ҳастай не ки ҳисоби акай мансур неъматов тагмон гуликестем то концерти Москва нагзарам ман ёро бовардан наметон боро ки халқа ки иқа концерти ман аждад кестай во ҳақ дорам ки браван як чизи нав гӯш кунам дар концерти ман ка пафторора не ин концерти Москва тай мешавад числа дорад тарих амин братан числа дорад числае ки ман ота наҳоида шакар мара раги амоқли жда не махфӣ нест ман хел ман намедонам ира кия ки тура мисол завла мактуб кард зав мега ки амин моментима набояд он момент додам он момент бо имон баъдан додам завгири пина инҷо Москва кохи ҷомои Торикистон пага баромад кунад баъди хай мавзӯ мумкин уқа мавзӯ неста батл чӣ мешавад ояндаш мекунем он кас тақрибан не ман агар чизе мегам бигам ама бой додум поражение на кабуна бой додум пагон конор намезанам конор неки бой намеза качи батл намезанам батл намешавад тамом шавад мага тамом шуд якай шабоз дигар батла бас карда бародаро ҳаматон худтона ҷамъ кунем ки дигар ин гапам набровенда савол шамлатем бахи мухтам бисёр савол метанам бисёр савол метанам ки алон ҷои зазор надорам мисол дигар ҳана туре агар аминҷа ман наметон бистам бисӯсез аз сабои чустам мекардам дигар ҷабуд саволовара намедод не ки атак ман дар ҳеч чизе ки нашидам ки бовар кард касе ки накард таваккалш бахидо ама проблема надорам чӣ да алам кард ки пешак батл нахи 1 миллион одам нависем любой проблема шоя хастем любой проблема шоя хастем як вақте ки маро бо файл кардам куҷа бошам як кас набуд 100 кас муроҷиат кем амон ховна мегуфт ки братан қатите и брат просто ами натрам блогери манам реперам блогерам солдат канали комментариҳое ки менависам қатите мисуса ин амиё ку 99% ами одамо и просто комментария ай тамом ай комментария ами 99% ами одамое ки братан мо қатитем дар концерт суса ҳамаи просто гапа просто як комментария холия инами қама мисол репои меган ку бехонам ҳақиқатта риск кардам чуномада проблема меша мисол репи чӣ замон динасар додам намқа одам бигем мо барои чӣ мехонем барои як класс нависани намқа халқи намқа гапе ки мо қатитем просто гап тамом мамнун репи охирони ки дина парт гуфти чӣ замон амн чӣ фера як дар бораш чӣ гуфтани хай дар бораш загикунам дар Торикистон чӣ проблема ира дидам амра хондам даре мақсади ман пас задани давлати мо нест мақсади мо пас задани набаро ман амреб гуфтагим ки ман на давлати ман хирсандӣ бошад бо ҷангайдози дигар ҷо пайдо шуд баъзе расонаҳои интернетӣ усое ки намехоҳанд пешравии минати мо ободии моро ки як бор дар душанбе гап хелишка бу мисол ай Турция вақте нам Тоҷикистон меоё ки бошад як хелиш дар назар вообще дигар атози душанбе да бо шабона прогулка бро намегӯ ки ай Турция душанбе омада шаҳр хеле ки обод шудеста ку мо албатта миннатдорем ай муҳтарам ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ай Рустами Эмомалӣ миннатдорем ай раиси шаҳр ҳама касое ки сангузоранд дар ҳамин ободӣ мо миннатдорем ҳар як кӯча дар медорад як ҷои футбола як ҷои машқа як зала як боға бача медорад душанбе бахудо кайф мекунем боз ай фарқҳор омадем ҳамин бародароро гуфтум гуфтум дар ҳақиқат зебогӣ рави этажро мисол бинои баланд зебо
روی نمی چورهای ایرپورت نمیرای ما میاد کایوت نگذاشتم میگم میشم با تلفن میگم میشم با تلفن کار کردم چه گذاشتم یا روز نه وقت دوی کار یا سوچان که سر موبایل داشت بکنه که من پریپوتر کردم در کجایی چهار طرف دم میاخیلا درچی و بازار داشت که که سر موبایل داشت حیران شدم من در کجایی زود کردیم در حقیقت پیشرویش دست وطنده همین بچه‌های فرخورمو جاکه چیه؟ نه برادرم خچم فرخور بوده. نه برادر اونم فرخوره. بسیار بچه‌مو مخلص همی خطن. فهمیدی که یک تنمش در آینده برای همین فرخور و بوستانی یک ریپ بخونیم. اگه جواب برات من جون دارم یک سوال و گفتی تو مخلص ما تا کدام فرخوره؟ نه اگه ای فرخور بسیار تره. فرخور بسیار تره نه که من خیام می‌کنم. بجون من مخلص ما بسیار یاچ کلوب یاچ کرانه. انا بعد پایان می‌فرم میره فرخور. یارو شش دفعه راست میگه که برات واسه این وقتی که ما در برای فرخور می‌خونم ما مجبور در برای هر یک شهر تاجیکستان می‌خونم. برای که مثلا ما فرخور بخونم ریگر نه. باید سوال نتاکی ریگر فرخور چی کم بودی؟ میشه اکنی یعنی مقصد چیه میشه فرخور خوندی با یک چند پس در برای ریگر نه همی اگه یک چیک بخونگی فرخور خوش کردم بکش در لبش قطعه بگذارم بارش بخورد تمام کوچه‌های تاجیکستان شمارش باشه و همش خوش میکنه. نمبر که نیامش و نه پدو بی سالم نما طرف مورد نمیشه نه فرخور سرخوب نیست. درز میاد اونا یه نداره چه ما کوکلش کو از پاولتا برای چی کو هم میره و یک جای دورا استوریوش اخی نخون میکنن میگه کی یک جای توری دورا میگه جدا امرها کی را چی کارش میگه یا توقع بگذاری کسی قطعی امرها میشه تا آخر میکفوا اون طرف مورد تکیه کمی دارد توی که ما هم باید داشته خیلی در آینده چی یکون کلیپ ثبت دادنی کلیپی مثل در کانال خود اکسان کانال در پارتی نکی یکون ریپی ناو قطعی توزا نه کلیپ براتان سما صبح بعدی کانتنت ایدی را گرفتم از من کانتنت ایدی گرفتم بگیرمش یک پرسانه که نشد مینوسات کم گام زگیم بیتورا پرسانه یک کانتنت ایدی بگیرم بعد شبکه نمیشه دونم میکنه دیلی پر قدمی پارتی دیگه اون کس دزیده رو پارتا نمیتونه میتونم بالا با پاسم کسی میتونه دیگه بذار همین مثال تریکوت هم مثال نمونی ریپوی نام میمونی همون در مثال کمیتری هم نیستن همه همون رو میخونیم که همون توخشی که همون تشم میخونیم حرکت میتونم که همشه بخونم نکی جوابشون هم میتونم بسیار جواب میتونم بسیار شده پوستی ممی میگه که سلام علیکم براتان خیلی خیلی میشه اون دکی کمیتر لایک موندم این مانده اون را دورا کی میشه جواب شدگی اکادمیش که دیزلایک میمونم و فکر کنم پاستر زیست اون میدونم که بیسو مانوی اکا زیدن نه جوابه در آینده قطعی ها نقشه داره یکم هیچ کسی قطعی یکون حفیظه همون کسر خیلی من بعد یک چیز همون حفیظه کنی حفیظه و وقتی ازش دیگه خیلی منم بخونم بعد یه موره خیلی برادرو صحبتی ما با پایان رسید تشکر میگیم با اکای شعبوز شونیمسی کانال اکای شعبوز سنتش در تگی همین ویدیوهای بتوین حتما ابونه شوین بسیار ابونه شدگین بون نشدگیات ابونه شوین پرفیسر سکنین چیزی که نام میبرد در کانال خودش میبروید تشکر زیاد اکا برای قبول کردنتون برای مینداره همشون که بسیار مهمانداری کردین زنده و سلامت باشین خیلی بود در علاقه مکره چیزی که با مخلصای شما بگن مخلصای ما بگن مقصد با خوری میکنیم اون اوزی ابو بیناداری که پوراد نکنه سخن میکنه کسی که طلبی دیدارشون امسی کردن آمدین قطعی اکا بشنید باید ادبی گپ زدیدن نمیشه اکچه کنید از میشت میبینم ملو ایده که خیلی امسیار نمی کانال ما دو مختش لگیم نه کانال تو چند می‌ناسی چه می‌فهمم اگه ادیتوری ما تمامی نمودی بودم است بعد گفتم که حسابی مامی چیزی ساختار نگذارم دست داره من مثلا خیلی هستم لیستم که من نشون میدم من نمیتونم مثلا ادبی گپ زدن ریسوس نکنم مشغول میکنم که
چیکلی هستم اما خیلی ما ببینم ببین مجبور گردم سو در یک قدری را در یک کوچه ببینم تراوشه دیگه که پیستاد میکنم چی در کن Bratан, o bu bir şey yapacağım zaman yapalım para kopuyor şaşsın şaşsın Dolayı talximu dar dili hamara shikov kad Shabache be arusam Khido gira insaf ta gufti Kelil miori gufti Tul mekri kholanda Khejo jigari o chana partoma Piriyam da e nigah kadani rahta Intizori kurum kad Ai ghami qati dovarda Zinda gurum kad Nekhonen janaza oli narasen To butamone Ne khido chigna Dosh peshe dibo dari betole To bud rui das meraba Modarai das meraba Ai درختی اومدی خود نچشیدم ببره خشم همسایت تا وقت خورات میاره هر شام لیکن ندانسته کی زهره همش دهی کموده فقط آبی تهارت به تن جای نماز او دا فقط در حقی بچش در کار دعا نماز آبی چشمی او رقاصه توی خنکی بچش بود چی در کارش دنیا وقت مرده بچش بشی چشم بود